Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je povabil predstavnike iz podjetja Grah Lighting, konjiškega proizvajalca LED razsvetljave Katjo Goršek in Aljaža Križaniča in predstavnike podjetja Vossloh Schwab iz Nemčije Vladimirja Vičmana in Jürga Šneka kot enega največjih svetovnih proizvajalcev električnih in elektronskih komponent za svetila in LED tehnologijo na novinarsko konferenco. We are very happy here to install the first project in Slovenia here to show you how it's possible to use the new LED technology together with our control technology to make visible how it's possible to dim down during the night as soon as possible, as much as possible to save energy on demand. So with the old sodium technology, with the high pressure discharge lamps, it wasn't be able to save as much as possible energy, because if you start to dim down such luminaire, you can't save so much energy. But with the new LED technology, you can save much more energy, and the reaction of the technology, the LEDs, are be able to react very fast. So in the area of a pedestrian cross, in the area of areas where it's useful, you can also install sensor technology, and you are be able to have an event-driven system. That means if somebody is walking on the pedestrian, the luminaires can be switched on to 100%, and on the other side, if nobody is there, it can be dimmed down as soon as possible. And this technology together makes be able to save energy here as in the in the area of a street where it's not be possible before. And we are happy now here to see it today in the evening and show this what we can do together. So with our products, we learned a lot of possibilities in the history, and now all together what we learned we bring into these new products, and I hope really that makes GRA much more successful if these products will be installed, and we help a little bit here with this first project to run a lot of projects together. Thank you very much. Tema konference, ki je potekala v torek 15. januarja v sejni sobi konjiške občine, je bila krmiljenje javne razsvetljave v letu 2013. Po končani uradni predstavitvi je za strokovno javnost potekala še podrobna predstavitev krmiljenja in ogled ulice, na kateri so nameščene enote za krmiljenje. Leta 2010 so v občini Slovenske Konjice s sprejetjem akcijskega načrta za menjave javne razsvetljave pristopili k sistematični zamenjavi energetsko neučinkovitih svetilk, katerega temeljni cilj je do konca prihodnjega leta vzpostaviti energetsko učinkovito javno razsvetljavo in bistveno zmanjšati stroške. Menjava svetilk je prednostna ne samo zaradi sledenja uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, temveč tudi zaradi prihrankov pri energiji in stroških. Za menjavo v letošnjem letu je načrtovanih preko 800 LED svetilk, hkrati pa z drugimi že obstoječimi varčnimi svetilkami, ki so skladne za uredbo, presegajo 70% ustreznosti celotne javne razsvetljave. Dodatne prihranke so v občini zagotovili tudi z ustrezno ureditvijo razsvetljave sakralnih objektov. Na področju urejanja javne razsvetljave je bilo pridobljenih 197 tisoč evrov nepovratnih sredstev na podlagi 2 razpisov, predvideni prihranki za letošnje leto so v približno ocenjeni vrednosti 25 tisoč evrov. Nov sistem krmiljenja na ulici Toneta Melive predstavlja najboljši način učinkovitega krmiljenja javne razsvetljave, ki bo hkrati obdržala vse potrebne prometno-varnostne elemente in sledila evropskim smernicam.